India. Afternoon, Toisha. You know, Sananga have 011 gay class of Mahorani have dog. I do get class in it. Nah, she did demo class when you car. I do got full swing that coming one day the year. I don't know how you car. Sound Yako, Olan Gangbo. How's that? Yeah, boy. Sang 0 level ni ko ngasi khwen taw du ja 0 level ha bdi kare a ka do digi basic dagi hor ka dini ko na hana khara knowledge lei bagai fare leitra ge ju kai su kai de loi khang ka dun yo ngasi gi ahamba class se kai no topic se prehistoric period ha bani abdi ke dawa ako kai no na khang de sidai dum ho ware ko ako prehistoric period ha bi sa karai bu ko ger period ha bi kari tangka khai bani ko ata ga prehistoric ha ta de karai bu ko ga ha bi sidai gi dum ho ware ani yeng ji marak sana muka haige ako gi hayeng monday dagi ke dor ga matam da full swing da ke dor ga class pung ke ro dagi we gi ni ko pung ani 011 live foundation class ko karigi akoigi GS ki emo sasi ta ke ngo akoina noina khangna ga du je tam am thengna ngone noina number 1 di ngo karam tam no ha matam da khoina khangi je history hare yare ko ata di noina hanga ga du je sa history ha bi kadai bu ko ge ha ba ma lerodra ata di history ha ta di kadai bu ko ge hana no kai knowledge lai gem ta haro Ari bagari aduna ari ba wari naina ba hare ko ari si hare noi ge hai ba ige go sana ari ba wari sorry nai na ba ko ata di story dam ta mani da sina kai wai de ba aduna akogi puchi wari gumba ai gi wai ba Sarak pasal aku mana setra, hayong sayong. Sama cumi ko story have the wari have ni history have ju kedawi wari have ni ko story hai ta di kedaw ga matam da kai ngarang to gi bathok to just tiel labo matam gi ta hau gi bai ta re ko kedaw sa samna ga na ngasi ji kai no ngasi Saturday na tro ngarang na kai no Friday na tro ata just no ma khatang kan ma na tro sigum je khone kai khang na ga matam story hai khang na ne ko tien bai ta Chamane hogi bodi hogi bangak taneva atien mo matam da khangna ne mo ko aru history hai na ke dawa ari bo matam hai ta khudam moina nang na class 6 kari ngai gi wari ga hai yanda bra ata ri khara sang tok tra sina sigo mo jina khone ke hai khangna ne ha matam da history hai khangna ni anyway yare oning mo resolution ko sida akoi na sida focus da bo story da focus da ko dong na te ke no focus da ko du ya history de ne focus da ko du yai ko ata ri yeng ajong
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯁꯨ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯝꯗꯤ ꯇꯝꯃꯝꯃꯅꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯥꯗꯕꯒꯤ ꯀꯥꯎꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯅꯤ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯅꯦꯕ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯟꯁꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯦꯗꯥꯏꯕꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯦꯟꯁꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯗꯥꯏꯕꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯌꯥ ꯈꯪꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯈꯪꯅꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗ ꯍꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯟꯁꯤꯌꯟꯗꯅꯦꯕ ꯁꯣꯡꯀꯥꯟ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯦꯟꯁꯤꯌꯟꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯦꯟꯁꯤꯌꯟꯗꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯟꯁꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯉꯛꯑꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ ꯁꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯁꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯂꯒ ꯐꯤꯔꯣꯟ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯦꯟ ꯇꯥꯗꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯁꯦꯠꯁꯦ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯗ ꯅꯩꯅꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯦꯟꯁꯤꯌꯟꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯟꯁꯤꯌꯟ ꯅꯩꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯝ ꯑꯅꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯇꯥꯝ ꯑꯅꯤ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯇꯥꯏꯁꯨ ꯇꯥꯝ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯀꯩꯗ ꯈꯦꯠꯅꯒꯦꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯉꯛꯑꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯝ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯀꯩꯝꯇ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯀꯩꯗ ꯈꯦꯠꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯥꯔ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯒꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯩ ꯀꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯧꯋꯦꯕ before the invention of kari writing haita yarba ibaji kaino khangna ibaji kaino mayek ama sisina kan ira kadoi natra aduna ibaje karino khangdrigi mamang da lemba history do kai kaweba sanu je habda prehistory kaweba ada agri sanu je kya gi proto history haiba ma lei haiba natra mun taro proto history haiba na kadai bu kawge haiba matamda ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯉꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯦꯛꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯦꯠꯁ ꯁꯄꯣꯖ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦꯕ ꯅꯣꯏ ꯏꯟꯗꯁ ꯚꯦꯂꯤ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯅꯣꯏ ꯇꯥꯔꯕ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯏꯟꯗꯁ ꯚꯦꯂꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯩꯝ ꯈꯜꯂꯨꯅꯨ ꯏꯟꯗꯁ ꯚꯦꯂꯤ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯔ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯀꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏ ꯈꯪꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯔꯞꯄꯥꯟ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯇꯥꯔꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯇꯥꯔꯝꯃꯅꯤ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩ ꯆꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯆꯟꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦꯀꯣ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯌꯥꯔꯕ ꯑꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯩ ꯈꯦꯠꯅꯒꯦꯁꯤ ꯌꯥꯔꯕꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯩꯈꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯉꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯇꯥꯔꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯉꯕꯅꯤꯅ ꯅꯣꯏꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯅꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯔꯣꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯀꯣꯟꯅ ꯁꯤꯜꯂꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ PDF ꯊꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯆꯟꯒꯗꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯁꯥꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯕꯤꯐꯣꯔ ꯗ ꯏꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯔꯥꯏꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯒꯦ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯉꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩ ꯀꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯧꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯑꯦꯖ ꯀꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯆꯤꯡꯒꯅꯤ ꯀꯩ ꯆꯤꯡꯒꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯆꯤꯡꯒꯅꯤ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯛꯆꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯑꯕ ꯌꯥꯔꯕꯣ ꯌꯥꯍꯧꯔꯦꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯥꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯕꯤꯒꯤꯅꯤꯡ ꯑꯦꯟड ꯗ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯔꯂꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯔꯥꯏꯇꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯣ ꯀꯩ ꯀꯧꯔꯦ ꯁꯥꯔꯅ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯁꯥꯔꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯑꯦꯖ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩꯑꯕ ꯀꯩ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯑꯦꯖ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯅ ꯁꯥꯕ ꯇꯨꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯌꯦꯕ ꯈꯪꯍꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯩꯈꯥꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯦꯕ
ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ history bu ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ stone age ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ proto history ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ prehistory ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ prehistory ꯑꯣꯏꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ very good ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ proto history ꯍꯥꯏꯔꯦ proto history ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ prehistory ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯑꯗꯩ ꯈꯤꯇꯪ develop ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯃꯔꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩ ꯀꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ proto history ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ prehistory ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ different classification ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ topic ꯍꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯤ prehistory ꯍꯥꯏꯒꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤ ꯇꯥꯛꯂꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇꯥꯛꯂꯛꯀꯦ ꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯇꯥꯛꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ evolutions of human being ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯀꯩꯗꯒꯤ evolve ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ monkey ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ apes ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ ꯈꯪꯍꯧꯕ꯭ꯔꯥ apes ꯑꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯌꯣꯡꯃꯨ ꯑꯆꯧꯕꯗꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯌꯣꯡ ꯑꯆꯧꯕꯗꯣ monkey ꯍꯥꯏꯒꯅ ꯃꯃꯩ ꯄꯥꯟꯕꯗꯨ apes ꯃꯃꯩ ꯄꯥꯟꯕ꯭ꯔꯣ ꯄꯥꯟꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ apesꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁꯇ ꯆꯤꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ monkeyꯗꯒꯤ ꯑꯣꯜꯂꯛꯏꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯜꯂꯤꯀꯣ monkey ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯇꯞꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯕꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯕꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯞꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯞꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯩꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏ ꯈꯪꯅꯩ ꯍꯥꯏꯔꯦ prehistory ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯦ ꯈꯪꯍꯧꯔꯦꯀꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ prehistoryꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ historyꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ classification ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ classification ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯤꯕ Palaeolithic ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗ ꯏꯔꯒꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯔ नंबर 1 के हाइना खाइदो कनेबा नंबर 1 करी Paleolithic यारबा नंबर 2 द कई लाकनी Mesolithic लाकनी मथंग ना नंबर 3 दना करी Neolithic लाकनी खाऊब्रा सुमायना को यामना ब्रॉड ओइना हाइ तारे को अहम काने वो पेलियो हाइबा मीन्स कइनो हाइबा मतमदा अखोइगी ओल हाइबने ग्यान तारबा लिथिक हाइगना करी स्टोन हाइबने अतारे कई खंगे सिदे अनि समझनारो ऑल स्टोन एस हाइबा नत्रा अदुगा सिदे मिसो हाइबना कइनो हाइबा मतमदा मिडल हाइबनेबा मिडल अदि के हाइ मयाइ हाइबा नत्रा लिथिक हाइबि सारुजि के हाइगे स्टोन हाइबा नत्रो हाइबदि मिडल स्टोन एज हाइबने ग्यान तारे को नियो हाइगना कइनो हाइबा मतमदा कइ हाइबनो हाइबा मतमदा न्यू हाइबनी लिथिक हाइगना कइ हाइगे स्टोन हाइबनी सिदे तारि कइ हाइनी न्यू स्टोन एज अतारि एग्जाम दा हंग प्याद्र हेंग सुमाइना अखोगी मिडल स्टोन एज हाइगा करम टाइमलाइन बु खंगना गेना हंग याद्रा मिडल दि साने कइ हाइगी मिसोलिथिक हाइबा नत्रो न्यू हाइगना करम खंगना नि न्योलिथिक ओइदि नत्रो यारिको ऑनलाइन गी नुसिरबा छात्रजिंग यारिब्रो एक्सप्लेनेशन जे सिदे बेसिक निको मखादगी हनरकदनी न्यू मीन्स न्यू वेरी गुड जेबी अहमद को यारेदना अदुगी यमो मखा ताना मो खोइना मो डिटेल्स अमु नैना काना केदरकनी हा मतमदा पेलोलिथिक से क्या थोना मु खाइदोकने हा मतम अहुम थोना मु खाइदोराने नंबर 1 दना करी लोअर नंबर 2 दना करी मिडल नंबर 3 दना कइनो अपर सुमाय खाइदोरकने खाउब्रा खाउदब्रा याइको तागरि ngasi अखोइगी टॉपिक से कइनो पेलोलिथिक से सिदा दुम लोशन गदोने यारबा तागरि यमो होरजे सारोजि हाइगी बा टाइमलाइन दु यारेको पेलोलिथिक से मखन क्या थोना खाइदो हाइबनो अहुम थोना खाइदो हाइको लोअर पेलोलिथिक हाइबमा मिडल पेलोलिथिक हाइबमा अमन करी अपर पेलोलिथिक हाइबमा सिगी मतुंग कइ लाई हाइगी साना मिसोलिथिक अदि करी न्योलिथिक लाई हाइबा नत्रा यार टाइमलाइन जी कैसु याम हंगोय को पेखादा टाइमलाइन हंग कई टाइमलाइन हंगोय दोइनो साना नोइना मु हंगोयद्रा टाइमलाइन जे केदोगा हा मतमदा अखोगी नंगना सोर्स अमगा केदोगा हा मत खरा खेनाबा खा लेने कन्फ्लिक्ट खा लेने को हिस्ट्री नि न को अदुना सिगी टाइमलाइन जे हंगोय जस्ट मोइना हंग कदो जे माय क्लासिफिकेशन हंग कदुने को मखन जे याहौरबो
ताकि यो मथंग नेक्स्ट हम यंग जी Paleolithic age of the prehistoric period है सान उजिक ता हाई करे Paleolithic है बदी के हाई Paleo means के हाई के old है बना त्रा Lithic means के हाई के stone से ले को लिथोस stone है बने तो ताकि old stone age जा को अदुना सिदा मु यंगो अखोई ना पृथ्वी जे सेम होरको मतमदा मागी स्टेज बाय स्टेज मैम लेको हेक सेम लोब कान पृथ्वी याम सारमी अदे मथंग 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 स्टेज बाय स्टेज अदे आइस एस गानो तारमनी तारेको सि ताब मतमदि यंगो अखोइना पेलोलिथिक मतंगी मीजिंग जे करम्बा जियोलॉजिकल इरा दि मतम हाइबनी मतमदा चनगे हाइ तादि कै हाइगदबा प्लिस्टोसिन हाइगदबा खमरा प्लिस्टोसिन करी जियोलॉजिकल इरा खंगरे को सिगी प्लिस्टोसिन लाको कई लाखनी होलोसिन लाखनी होलोसिन कई लाखनी आईसीएस मथंग 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 लाखरने खंगरे को अदु नोय खंगदे के दौरे सि खतंग खंगो को करी प्लिस्टोसिन यारबो यारे अदुना अखोगी हाई बसान नैरिबजिना होल वर्ल्ड गिनी को अदुबु इंडिया की कॉन्टेक्स्ट यंगप मतमदा अखोगी ह्यूमन फॉसिल हाई तारे अदुगी मतमदा पेलोलिथिक मतमदा लेरंबनी हाइब याबा अखोगी फॉसिल अमता फंगदे अखोई इंडिया की कॉन्टेक्स्ट नि को सान हाइजा सिम यारे अदुगा अदताइसा फॉसिल मियोबेगी फॉसिल फंगद्रगा कमाइना अखोगी इंडिया की पेलोलिथिक एज की हिस्ट्री सागलकदैनो हाइब वहांग ममु नोइना मु हंग याद्रा अतै कैदगी सागलैनो हाइब मतमदा कैदि सागलेबा मखोइना सिजनरंबा करी खुजु खलाई मयाम जे सिदैगिदि के दौरा अखोइना फंगाबनिना मथंग मथंग सी तोरंबा याइ सी ओरंबा याइ ना अखोइ मथंग मथंग सागलकपने अदुगुम्बदो ला यावरानी सिदेयो खंगोरबा यारे को तागरि यंगो नेक्स्ट यंगजो पेलोलिथिक स्टोन एज दे यंगो तो उरबा सिलै म्याम जे के दोगे हा मतम दना जियोलॉजिकल इरा हाबदिना अखोगी पृथ्वी जे सेम होरकपदगी ना ngasiबोक ता कोगी इरा मयाम ले लेट्स से सपोज अखोगी होलोसिन अदि प्लिस्टोसिन आइस ए सुमाय याम लेग्रेबो को अद जोगा कनोगी पेलोलिथिक मतमगी जोग्राफिकल इरा दुदि कै वइनी हाब मतमदा प्लिस्टोसिन वइनी हाबनि द सानारिस खौरे को यार हाबदिना अखोगी सिदा जियोलॉजिकल इरा हाबदि कैनो हा मतमदा कोई पृथ्वी जे सेमक पजिना मा स्टेज बाय स्टेज लाखनेबा नोने खंगे पृथ्वी जे सेम कान के दवे सेम लोइबो कान के हेन सारामी मथंग 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 स्टेज बाय स्टेज सुम लाइदिना इंगदरेनी अमुक हेन खंगिंग इंगेनी अदि अमु वा मोरेनी मैम लेग्रेबो को सा सिदा अहोगी स्टेज बाय स्टेज लाइबो कान दा हयेंग एग्जाम दा पार्टिकुलर वेना हंग के दुइ जते केमत नतेबा पेलोलिथिक मतमदा लेरमीबा कोगी जियोलॉजिकल इरा दो करम इरा वइनी हाइब काना प्लिस्टोसिन वइनी सिने खंगबा यारे अदु सिदा अमग सात्रिक अमग ताके को काउदनबा यो सार गसाय के हाय सार कैदोने हिस्ट्री क्लासिफिकेशन ngakta no haira ne सार गसाय हाय गिबदो अहुम थोंना एंशियंट मेडिवल मॉडर्न ने खाइदो खरे हाइद्रा एंशियंट जो फनाम थोंना खाइदो विदिन अरेडी पेलोलिथिक ते जो क्या थोंना खाइदो अहुम थोंना खाइदो खरे नंबर 1 द करी लोअर नंबर 2 द करी मिडल नंबर 3 द करी अपर माय खाइदोत्रा सासी कमायना निजंग दुनो नो खंगा ने हंगोइद्रो कैम खलुनु कैद निजंग हागी साना मखोय हिस्ट्री जे कैदा सागले हागे मखोय सिजन मखुजु खुलाइदे सागले हाब नत्रो अतादे मुनेओ लवला मतंग दा मिडल लाखदनी मिडल ला मतंग कै लाखदे अपर लाखदे नत्रा अतादि कनाना हाले लवना हा मनत्रा अतागि मखोय गी ब्रेन जे कनाना हेन सिंगनी सी अहुम जिदा अत यंगन को अहुम जिदि लवना सिंगदरा अपना सिंगदरा हारो ब्रेन जे वखन खन बंगम बि चांगसी कनाना गमनी हारो साई क्वेश्चन नि ज्ञान तादब्रो ऑनलाइन साहायगेबा पेलोलिथिक मतमदा अहुम थोना खाइदो यागो साना लोअर हाइबमा मिडल हाइबमा अपर हाइबमा यारेना सिगी अहुम जे सिगी मी तांखक ने मतम नेबा साना हंगिबो क्वेश्चन जिना मखोगी ब्रेन जे हेना थौबा हेना खन बंगम जे लोअर ने हेनगदरा मिडल ने हेनगदरा अपर ने हेनगदरा वेरी गुड अपर ने हेने चुमबा अता वेरी कैगिनो सिना लाथोरा बनत्रो हेना डेवलप लाखदि नत्रा चाखलकदने होय चाखोत्र
hoi yare na ada lower da na ke doro ke ha matam kamai na mo ji lower singani ha matam very good JB Ahmad ko apana yare lower da di kamai ta uni makhoi na season ri tool ja knowledge yam laitre ni na ke doro stall tool sai na nungdum ma chawum lo ne ma ko bag thuga ne ma che dang khungkal la ga season ne kai gi no kok to wang ta bagi khangaba adu sida di mu ke dore middle di mu ke dore kok chi khara khanda banga me wa khan wangi ha ba tra sida gi ding sai let's say suppose mana si masjid am lo ma do si di ke dore yam kana kana boy di ta ri si khara kano to la ji pahal la ji khara effective oi na ban khala ne yara ba next time ke dore ni he na mu ke dore ni chokla ke nadra an upper da na ke dore ni sai ma ko ne si ne bu khuju khlai ja picture ba hela ni adedi precise hela ni precise to body ke do ba yam na thau ko pa ji henkala ne stone da ni ko stone da oi ke do ni ko ata di kamai na khang ne ji irai lai ba na tra sana hai je dum ya ding ba ya ning da stage by stage aro khini ko yengo si yare sanu ji ha gre makhoi na season ri ba khuju khulai du gi technology da ke do i kya thona khai du ha gi sana aum thona khai du yara ba lower middle upper yare ko next thing akhoi na hana ne ga du je kaino ha matam da lower Palaeolithic ne mune ko sida me ngo hayeng pai kha da mo kai ha kani ha matam da akhoi ge miyoi ba ji san ga sai slide am ut ki bu do hana kai malamba apps malamba de mathang mathang mangkhalak tra smai to na khoi na sida history hai ba se akhoi na art su je ta ga ju science ma tiam yaw ka ne ba kai gi yaw ka dino ha matam da evolutions of human being na tam ka ne ba ko ani ngo akhoi miyoi ba je tam na la pa ka na stage by stage la pa ka na ke dawra sigi homo habilis adi homo erectus ka ji ke no tangkak ne ba khoi gi miyoi ba gi ma gi brain capacity ngam bagi matungi na ko ana hayeng pe khadana kamai hang ka do sana highlight to ji ne no ne khangbi du ji upper sorry lower Palaeolithic ki matam da leiramba khugi miyoi bajing ja karamba classification ching du no karamba development lak pagi oi du no karamba species oi du no miyoi ba hai ta kai ha da ba homo habilis and homo erectus yaura ba ata no khangamani sana sai sum talapa ka ji da na examination point of view degi karam hang pa yai ha mit to chong thoma ne chong thok ta ba hero chong thok te chong thoi ko chong thok adu chong thok ngam ti gai di ke do ra sa ta gyan ta de hai ni ko chi kano to no ha ba ai na pdp ne ha ba chi ha na taw khang ni ko adu makhoi ji ke do makhoi ke lifestyle ji kamai to ge ro yeng ji makhoi ke lifestyle ji ke do nomadic way ba di ke do mafam da ko chat lam me ba ko si let's suppose side nga si da side le me khala je side le bi mo isa na thang da lo sha le ba lo sha lak ta di ke do ga ni ma pho mo dong hong sa khane ba sumai to do ma pho mo dong hong la ne ba sumai ko chat pa ji bu khun ke hai khang na ga ma tam da nomadic hai khang ne khau le ko adu ga ma ko ji kai de depend to le me ha ma tam da hunting and food gathering ha ne hunting and food gathering ha bi ke no sha tan ba ma sung ke do re fat akoi gi mo ki sa na ba jinja to ke do ba khomjan bai tar oi mangal le ji khang da bai ro adu di khangi adu da de hai ro da ga lower Palaeolithic si karam human gi ke no sang ya development ki chang ya ro lower Palaeolithic to nap ta na homo habilis and homo erectus have na tra mun ta da di ko pai le roi ko khang roi ko yar bu noi lower Palaeolithic ha bi di kai da ya gi sa na mukoi gi sidal le ma mi ji kana ne ba homo habilis and homo erectus mukoi ji ke do me ba mafam ko salami adu ga sa ta laga masi ja khomjal le me sima yare ko sorry next time ngo middle Palaeolithic adi kya gi sana maya ha na tra sidana kamai to ga ma tam da sida ju chamane sigi matam da leiramba akoi miyoi bu do karam mano ha na khangna ge na hange ba ada tari ke ha ga da no na Singkai sana sam ke haige sar ko ri do haro homo sapien haige da khanga ba yar bo khang ora ke hain khang na re homo sapien ja re ko sida di ngasai ke do ra di ha ma ta na mun ta hau sana haige bu do ngasai aham ba lower Palaeolithic ma ko gi kok siam na develop lak tri bi ke do haige leram le ma pot khung la nung ga chong le ma adu nu khulai ba na sin na du ne ba khanga ba adu du ke do pang ma mi gi matam na tro adu middle la di ke do ga matam brain ji khra develop to ra ba ne ba sidana ke do ra ni ngasai le mi ba nung ja thu gai ra ne ba launa adu ma chit kum da roi dro
atai nungdum na thomaga machiat athau na keno tawga thinma ka mene na sathi duino machi athau du na tro ana sida yemo ma haije flex habdi kaino ha matam na sai nunga chawri gi thugai ba da tholak pa machi ma kai do adu ke ko ga matam da flex sida mamang gi question mamang chei da hangrabani ko kamai hangge ha matam da middle paleolithic age ki matam da karamba tool season ga ta ga di no ke ha ga da ba akhoi gi nungi flex myam na sahaba season ne na ha ga da ba ko flex adi ke no sa na ha re ko machi ma kai du ni ko yare next time yengo upper paleolithic age habani upper paleolithic age habadi kaino sigi matam da ju le mi lem du na tro adu gi mi du karam chinge ha matam da kai chinge ba modern man na tra gari homo sapiens sapiens ha khane modern man ani kana no akhoi descendant hai ta akhoi wore je siji ni ko ana maji ke dorani sana sai hai ba idea dong ni jango brain je mu ken develop la ke dina tra ana develop la phoni nga sagi flex tools to sina bagi mohuta ke dorani makhoina blades and burin sina bharane kaino blades and burin hai ta gari nung de ju yam thau bai tar smai khiat pa ya ba lien ba ya ba sigum tools se sina ba horane khang da yani na sibok ta gyan taw da ba kai yaw ga ro online kang bu my dear online gyan da ta da bro yare ko ata ga dingo ngasai sum nei na pada upper paleolithic se hena develop tawre high gram natra sidagi di ke dawrage ha matam da makoi da akoi gi kano da hana koi chala ga leiram bado koi chala roeba mafam ma da leng na leiba hawra ne ba mafam adu kai we ga da ba surung we ga da ba ta ana surung da leng na leita di ke dawrani makoi na akoi art se samne yong example am ha ge kamai na sa surung da le kamai na art develop to ko don ha ke ba yengo suppose na wonda aina thaba am suandre ba adu boy am ga kolom nga pira ga nang ji ka da dum leng da bi dum thamme nang ga dawne adum sa ba ju ke jo lo pijere ba thaba am suandre ba only boy du ga kolom du ga pira ga thamme khala je ata nang ni ga dawni kolom do paira boy du ga daro kani iba sana roidra sumai tawdana akhoi ge mokhoi ji ke dawrani kiap ta leirani kiap ta leba matam da ke dawi nongju nongsa ge matung ina nong gum ta re khala ji wari matam da nong daram du ni ko ke dawrani ta long ta ta moi ma pan thok ya ga da ya roi ko ke dawni adum kiap tu dum la shala ka ni na tra ata de mokhoi tawam la phung khang ki tra khanga roi khang ta ni ke dawrani surung du da mokhoi na ke dawa yek pi khot pi tawra ne khambra yek bu kolom ne yem dong na ti ko matam du da phangwa po tu na ki nung na hak pani khang de any posak amana tawni khang de si me am ke dawa tawa hora ne khang wa ba sana ai ja adari kai gi no to ai ja ha matam na sai sana makoi lifestyle sum khena ka du ne ya ba khang wa ko sa ha ro ka hangan ma ak tani sana u ta ha ri question ra ke ni question ni yang hak pa khot pa tarokani very good yare singo paleolithic site india agini ko sida hilai yohan pdf te ngo hilai riba hida mark to riba myam je si myam je kaino ha matam da paleolithic sites of india ni ko yare na hidam yo lower paleolithic age in india ngasai mathak ta ne nagi bodo adu na kaino ha matam da whole overall india khakta gi na te ko world gi ni ko nei nagi da hujiksina kaida nei na kadun ha matam da particularly india gi nei na kade yare na lower paleolithic yengo akoi na lower paleolithic age india re ke doge ha matam da akoi gi maru oina makoi gi kai hai ni chana bi ja ani leyam ni karama chana bi no ha matam makoi gi keno saba gi tool saba gi tare adu gi chana bi du kai ko ge ha matam number 1 da sonian tradition hai khang nai ko amana ke dawi ha matam da Acheulean tradition hai khang na ni ko sida kai di kamai to lak pano khopano ha matam da akoi gi Sonian tradition hai gana east amasung south east asian hai ta chopper chopping tool sa de ke dawa akoi gi ya na ba amasung ke dawi ha matam da to wai tare sigum bagi tools bo khone ke ai khang nai chopper chopping tools hai khang nai ba ko no ne khang ga du je kem ta na je kem khalunu Sonian tradition hai ta di kai lai asia ga mari le ne khang ga do khang ko are di Acheulean tools na kai di lai ha no khang Africa Western Europe West and South Asia sidagi lak pani khang ga da sai ba tradition ani je kai da phange ba India da phange
ꯈꯪꯍꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯆꯨꯂꯤꯌꯥꯟꯗꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁ ꯀ꯭ꯂꯤꯚꯔ ꯑꯣꯔ ꯕꯥꯏꯐꯦꯁ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯍꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯨꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯡꯖꯪ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟ ꯆꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯦꯆꯨꯂꯤꯌꯥꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟ ꯆꯤꯡꯉꯦꯕ ꯈꯪꯍꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯗ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯅ ꯄꯤꯗ꯭ꯔ ꯁꯥꯅ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯋꯔꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ Singhi, Talaf in Rajasthan, Bhimbeka and Amargarh in Madhya Pradesh, Lalitpur, Uttar Pradesh, Prisa, Bihar. Si mayam si kedora. Ako ni simpa phado pi kedaw ne. Si kaino. All these are the lower Paleolithic sites of Kanagi, India gi ne. Khangore ko. Next time yo. Si yo lower Paleolithic tools yo. Lower Paleolithic tools si kedaw si yo. Yeng ji ko som. Si hani yeng ko lower Paleolithic tool sila na sang so tro ke si na kay no middle Paleolithic tool ne kena da bharo kena da kana ne na nai bi hele si ne na nai bi laktra next time so tro ke ko si mu yo si na nai bi helakra thang gi tab ga malaktra stone tool ngak tani ko atari kay si de ge khon kay khang mangame makhoi gi brain gi development je kana ne hele ha kani अपन हेले ngasai san hai janinge ko yarba middle yeng ajong middle ji da ke dog ha matam da india da ji middle ji akhoi na kai hai khangna ga matam da nebesian hai ga ju khangne ba sa da ngasai ke hai gi अखोगे फ्लेक्स टूल सिजना कुछ क्रम मतम ने सिना बहुगी हाइगी साना मिडल दे हो याइद्रो लाइकवाइज सुमाना इंडिया की केस जो अखोगे फ्लेक्स है सिजना बहुनी फ्लेक्स अदि नथिंग बट कई नागी साना गसागी अचोब नुंगदुम म थुगाइरगा मचेक मका दो हाइम नत्रो सिलाय तो सिमाइ फ्लेक्स प्रोडक्शन है सिदा पिराम Flax that are produced by distracting them by out of the pebbles or the gobbles are used to make tools hai thamaga thugaiga tholak padune yaina yare ko sidana tool ki type se ke dorani piktha bi helane sumna yan tare ko ade ke dorani cleaver sina bhani scraper borer ade borer ga haina skin ge khok no ba thang ni ko thang hai je yona sa dong na ti ko kaina nung gi ngak tani ko si na ba hora ne yaure ko mathang na maru oiba akoi mafam jing je kai no si lai to Didwana and the Buddha Pushkar in Rajasthan, Hiran Valley in the Gujarat, matang one by one, smile highlight car. Sidi Kadoga Matam, Kaminus Hanataka don. Sidi just 20 in Papuja donatro. So make a similar Yahuiba. Online Kambu Yariko, Yango, Middle Paleolithic tool the Silla Reco. Next thing, upper Paleolithic age in India. She dedicated the running, a coin high san high give though, get away Helani Makogi Kenoze, Sing be Helactinatra. I do not get the Rogahamatam, that Sigi Matam, the D, a noble tradition of Mala, never come. I like it on a Sagi Matakan, and give it to Naquina Nunging Actu, Como Kuzukulaja. She dedication of Honamatam, born sin of Hora never. Born a digger, Saru have not Saru you can draw. Kan ma saru ji ke dawa khulai wen sin ba hora ne ba kai saru ji kai we pe sagi ngak to ka duni ko khangabo samu gi saru ga kalui dro matam nu samu lem ga duni ko suma ba sumai idea do sagal lo ko sumai to na ke dora mathang la anu ma khoi gi lifestyle ju ke dora ni ke no to ra ne honga ne adegi stage by stage tam la ka kan ke dora ngasi akoi no uri ba mioi ba je si oya ka duni Kangaba Yahweh Maruiba Agogi Mopam Sing Kai Kaidano Hamadam Sida Pireko Rohiri Hills in the Sin Chopani Mando in the Belan Belly Matang Mayam Jaiko Bagor in Rajasthan Gan Hariko Si Mayam Zikaino Harumatam Kogi Upper Paleolithic Age Name Yahoo bro Online Kambu Kamaita Rige ya silai to upper Paleolithic tools ki kaino ha matam silai re nung kedauri thang mandro se malaktro aduna ta bodi moje hena thauba pa me haina tra hena thauba pa ma ko means kaino ma khoi je sajing do kedauri maku khok pani khangde len bani khangde tauba horong go dina tra hana di kedara apha phang do matu yaw ge dum paksa saram go dina yaraba sumaina cook to sagat pa ge dawna aduna amaga hayam ge sana history phajna hai ye hai ta gadi imagination wang da dia roiba imagination hai di ge dawa bam na khara sagat pa hitra dia roiba ko yare dana yam tien tak tawdra sa
ꯀꯦꯟꯇꯛ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯕ ꯃꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯟꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯌꯦꯁ ꯑꯣꯔ ꯅꯣ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯣꯠꯇꯣ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯉꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ ꯌꯥꯔꯦꯗꯅ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯣ In which state of India is the Bagor prehistoric site located hai sana ngai sites me am pigidra si wani ko noi khumbada kaigino ha mada ahambanina hena par kan khang kaduni ko yengo sana Bagor hai gi natro si Bagor hai natro si dangai ja si yengo sana ta bur yaw gi yengo Bagor ji kai le hai Rajasthan le hai natra atai ke dawra ke werani Rajasthan yawra yawi ko smai khopi ge daw khangena next time yengo MTS 2023 da hangini ko very good Vicky Khumukcham Rajasthan chumi ko the prehistoric MTS 2023 ni ko ma seng the prehistoric period in the early development of the human being is commonly known as a hairo mioi bana horpo matam da le history do kai ko gi very good kai wara all stone age yare na yengo ta MTS question khumba ma bana tro no ngama bana tram ta ne ngami ko sumaya tam sem ko lakadune ba ko yara ba next time we see MTS 2021 na hangini ko sike hai mai which of the following is a Palaeolithic sites of archaeological importance in India hai simodi kitang mudi lure ko yengo akoi India gi case ta akoi gi prehistoric sites se karam bano sine thi Chiranji India nate Purjahom India nate Mehegar India nate India gi hang mana tumai ja Hunasiki yare ko si maming ye science manadaba mayam yobujai ko pabaduna ma dedi moni irakpaduna ma to buyai ko ada si kai tare option number kya tare si yai ko next time yung mai in which state of India is the Belan Valley prehistoric site located there Belan Valley yaw ni ko Belan Valley ji kai wega ba Uttar Pradesh yar ba sumaina next time yung yare ko yung flag culture haro di sa tak hoje si ai haro ge middle Paleolithic sama ba nungai ta ba si ai ko online kangbu kamai tawi question manga tani sana locally je just ngasi gi kaino ha matam da demo class we bi ko Sumai to na nung tigi question khaga yaw kani question ji da previous year gi yaw shel kani at the same time kai gi yaw kani previous year na taba na khoi na khangabra na test tok jaba ya ba question hai tare adum ha pakani wa gano numi khudi question kya kya ha pakane ba question manga khange na yahui yaude aduna akoi full swing da kai date kya di to wa hongne ba kai numi tegi Monday degi aduna akoi interested leiba akoi gi Housing yawning bajing na ko sige number jida contact to sambiro 9650885124 yare na ko yamna kya ni foundation level yam zero level ni ne ke to ga ma ta pa sem kala ka dini ko samna ga na sengna semje ge habani ko angang semje ge habani sababu chaga Sagana tawri je kaino hai matam da nokoi na pamjaba nokoi ki punsi ki goal do yauna ba akoi ki angamba contribution khara tawjage na hai bani ko aduna nogi site ki ju ke dore angamba contribution to biro adu akoi ki site ki ju ke dore angamba contribution tawjarage sababu na maths tawkani ko sagina kari GS pung na kya pung ani PM yare ko pung ani yare na kai sing na ri online gi se dong contact tok san biro ko noi dia ha ba yare ko pare yare ko sa
ꯑꯣꯏꯗꯕꯅꯤ FCAT exam ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ examꯅꯤ tough ꯑꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯂꯦꯝꯕ ꯆꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤꯀꯣ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯡ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯗꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯄꯥꯕꯨ ꯄꯥ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯔꯨꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔ ꯇꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣꯅ ꯍꯪꯉꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯖꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅꯤ SSC ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ CDS ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯩꯗꯤ IBPS ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯕꯦꯡꯒꯤ IBPS ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯚ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯟꯅꯒꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯅꯦꯕ ꯁꯥꯔ ꯍꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ ꯈꯪꯉꯤꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯃꯟꯗꯦꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯅꯔꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯁꯟꯗꯦꯅꯤꯅ ꯁꯨꯇꯤ ꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯅꯣꯠ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯣ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯣ ꯀꯣ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯚ ꯊꯥꯕꯗꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯊꯥꯕꯗꯤ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯀꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯋꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯃꯟꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯁꯜꯂꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯀꯠꯊꯣꯛꯀꯦ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯀꯠꯊꯣꯛꯆꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯕꯣꯔꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩ ꯆꯠꯂꯤꯅꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯈꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯠꯊꯣꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩ ꯆꯥꯔꯒ ꯂꯦꯟꯗꯣꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯀꯠꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯐꯧꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯇꯩ ꯆꯥꯖꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯉꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯆꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯞꯆꯕꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯂꯤ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯣꯕꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯀꯣ